wewundlu bazalwane lokho mangingasuki in our minds ukuthi siwumakoti wewundlu ungazwakala ngathi mhlambe sesijwayele ukusho kodwa uNkulunkulu asiza ingqondo zethu sizenze sihlale zazi ukuthi siwumakoti uyabona uma umakoti uyazi ukuthi ulinda usuku lokufika komyeni haleluya bangcwele uma masemuna dana kaNkulunkulu ngisindisiwe bangcwele nomyeni yedwa uNkulunkulu wangivusisa ngabantwana abathathu amen thanda uNkulunkulu asiza impilo yami haleluya namhlanje ngisengumntwana kaNkulunkulu kunezinye izinto bazalwane engeke ngangena kuzo ngenxa yokuba umntwana kunezinye izinto bangcwele engafika kuzo ngenxa yokuba umntwana uyalalela bangcwele ulalela abazali haleluya sinomzali ke bazalwane ongumoya ongcwele oyiconductor moya weqiniso umoya wamandla umoya ongcwele he's the guidance umoya ongcwele usifundisa konke bazalwane uyasidirector kunalapho ngeke safika khona umoya ongcwele angafuni haleluya bazalwane ngiyazi ukuthi ngeke kuqondakala kunalapho ngeke ngangena khona umoya ongcwele angavumanga haleluya bazalwane amen bazalwane siyambonga uNkulunkulu uthi umfundisi ababa amanzi amen bazalwane belingidla lezi ukuthi ababa amanzi bazalwane lithi izwi lenkosi lana abantwana bakaIsrael bahambe for 3 days without water sebawabona nawamanzi bafike mara bathola amanzi ebaba sebomile for 3 days bangaphuzi manzi can you imagine ukuthi mawungaphuzi manzi for 3 days uimagine masobongela inkonzo yefasting uwomela amanzi ngathi awazi so uma sesophelisa le nkonzo amanzi ukuthi ungawaphuzi for 3 days amanzi bangawazi behamba basendleleni amen bangcwele lithi lenkosi bathi bathola amanzi ababa haleluya bangcwele amanzi ababa amanzi asemara haleluya uthi umfundisi mhlamba yababa empilweni yakhe amanzi amen bangcwele mhlamba it's been years lamanzi baba amen bangcwele ngoba you don't know your position kahle kahle nokuthi uhamba nobani abantwana bakaIsrael bebehamba noMoses bakhala kuMoses bathi Moses nawa amanzi ayababa manje ngoba mhlambe wazi ukuthi uhamba nobani wena anawazi ukuthi kumele ukhale kubani njengoba namanzi baba amen ustakile amanzi ayababa nawa womile kodwa wazi ukuthi uzokhala kubani ngoba wena awazi ukuthi uhamba nobani that's your problem ukuthi awazi ukuthi uhamba nobani ingakho lamanzi azotholakala ebaba abantwana bakaIsrael bakhala kuMoses bathi Moses wena usikhiphe eGibhithe you promised ukuthi uzozonke inkinga esidibana nazo endleleni wena uzosithola amen Moses waya kuNkulunkulu naye ngoba naye uthunyiwe phela wathi uNkulunkulu naba bomile ayababa amanzi manje ngenze njani haleluya bazalwane ake namhlanje ufunisisa ukuthi ababa nje lamanzi empilweni yakho wena soloku wabhekile yawafuna ukwaphuza womile ayababa ngoba awuzazi ukuthi uhamba nobani namhlanje akufune lo ohamba naye ukuthi kahle kahle uyobika kubani inkinga zakho amen bangcwele Moses waya kuNkulunkulu wathi thatha na umuthi uphonse phakathi kwalamanzi aphenduka amanzi abamtoti amen bangcwele uma nje amanzi aphambi kwakho kodwa una solution ngoba you don't know your position awazi ukuthi uhamba nobani so uhambile ekholweni iminyaka engaka amen bangcwele uhambile ekholweni iminyaka engaka even today usadidekile awuzazi ukuthi kahle kahle uholwa ubani amen bazalwane siyambonga uNkulunkulu namhlanje kuseni I pray in the name of Jesus ukuthi bazalwane sesihambe kangaka endleleni sesilahla izinto ezingaka kodwa sisabhayiza asizazi ukuthi thina sihamba nobani amen bangcwele mawumazo hamba nayo umbiza noma kukubi umbuza noma kukuphi wherever you go uyamemeza ohamba naye makushintsha isimo uyazi ukuthi ngihamba nobani amen bangcwele haleluya abazalwane kuleyinsuku badidekile abazalwane baleyinsuku badidekile because they don't know ukuthi baholwa ubani bahamba nobani amen bazalwane ngoba uma uhamba noNkulunkulu uholwa uye awuhambi
angihambi nge-crowd uyamazi ukuthi ukhona yena ngihamba naye nginaye wherever I go. Amen bazalwane. Akadingi ukuthi kumele kube nabantu abangisurroundayo ngoba ngiyayazi indoda engihamba nayo. Amen bazalwane. Kunamazwi lana uDavid athi kuNathani, Nathani mina ngihlala endlini eyakhiwe ngemisedari kodwa nakho ke uJehova uNkulunkulu wethu indlu yakhe ayakhiwe. Uthi uDavid hey kusenhlizweni yami ukuthi ngakhela uJehova indlu. Haleluya bazalwane. Ukhuluma noNathani umprofeti lithi izwi lenkosi bese uthi uNathani yenza lokho kusenhlizweni yakho David njengenkosi yami. uDavid asuke kuNathani lithi izwi uNathani makayolala. Amen bazalwane. Bese uNkulunkulu ukhuluma kuNathani. Amen bangcwele. Akakhulumi kuDavid. Ukhuluma kuNathani umprofeti uthi hambisa lamazwi kuDavid. Uthi na imessage yami njengomprofeti bengakhuluma kuDavid kodwa kufanele ngikhulume kuwe njengomprofeti. Amen bazalwane. Ngoba wena you understand lokho ngikushoyo ngcono kunayo inkosi yami uDavid. Uthi hamba kuDavid umtshela ukuthi ngamlando kwaluseni mina. Amen. Ngamlanda with my purpose. Ngabeka kuye yonke into. Amen bangcwele. Ngabeka kuye yonke umsebenzi uDavid ngemlando kwaluseni. Kodwa he's not qualified ukungakhela indlu. Amen bazalwane. Uthi kodwa uzongakhela indlu uyophuma ezibilini zakhe. Uyophuma enzalweni yakhe uDavid lo uzongakhela indlu. Uzophuma kuphi enzalweni kaDavid. Kusho uNkulunkulu athumela umlayezo ngoNathani. Amen. uDavid azangadideke bangcwele. Haleluya. Uthi uNkulunkulu ngoba wayazi ukuthi David izandla zakho wena zigcwele igazi. Wena David uyindoda yempi bohamba uluzimpi. Manje izandla zakho zigcwele igazi. Asikwazi ukuthi singangakhela indlu David. Yebo ngiyavuma uyinceku yami. Yebo ngiyavuma David ngikubizile ngakulanda endlini kaJese. Ngalanda wena wedwa lapha endlini kaJese. Bebekhona abathi mawubabheka babonakala ukuthi bangawuphatha lo msebenzi. Kodwa uNkulunkulu wayekhombe wena David. Kodwa uthi manje ngeke wakwazi ukuyakha indlu yakhe. Amen bangcwele. Ezinye izinto zihamba bese ziyamangaza ukuthi kanjani uNkulunkulu ngoba phela wawumbizile uDavid and ukhuluma into isifiso senhliziyo yakhe ukuthi yena ufuna ukukwakhela indlu David. uNkulunkulu uDavid kodwa uNkulunkulu uyala. Haleluya bazalwane. Ngiyadlula nje bangcwele. Amen. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu womusa bangcwele. Kunamazwi lana wabahluleli. Haleluya. Wabahluleli sibona uNkulunkulu ezokhuluma lana ngoSamson. Uzokhuluma uNkulunkulu ngokuzalwa kukaSamson. Amen bangcwele. Ngicela siqale ku13. uNkulunkulu uzokhuluma ngokuzalwa kukaSamson. Haleluya. Amen. Ngicela sifunde ku13 ngoba ngathi maningi lamavesi. Ngifundela from verse 1 to 6. Abahluleli chapter 13 verse 1 to 6. Ukuzalwa kukaSamson. Amen. Chapter 13. Abantwana bakwaIsrayeli babuya benza okubi emehlweni kaJehova. uJehova wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka engamashumi amane. Kwakukhona umuntu othile waseSora womndeni wakaDani ogama lakhe lalinguManowa. Umkakhe wayeyinyumba engazali. Ingelosi kaJehova yabonakala kowesifazane yathi kuye, bheka-ke uyinyumba awuzali kepha uyakukhulelwa uzale indodana. Ngalokho ake uxwaye ungaphuzi wayini naluphuzo olunamandla, ungadli lutho olungcolileyo. Ngokuba bheka uyakukhulelwa
uzale indodana. Impuco ayikuthinta ekhanda layo. Ngokuba umntwana uyakuba ngumNaziri kaNkulunkulu wasesizalweni. Uyakuqala ukusindisa uIsrayeli esandleni samaFilisti. Owesifazane wayeseya ukubika endodeni yakhe ethi, kufikile kimi umuntu kaNkulunkulu. Isimo sakhe sasinjengesimo sengelosi kaNkulunkulu. Sesabeka kakhulu. Angimbuzanga ukuthi uvelaphi. Naye akangitshelanga igama lakhe. Owesifazane wazala indodana. Waqamba igama layo ngokuthi uSamson. Umntwana wakhula. uJehova wambusisa. 25. Umoya kaJehova waqala ukumqhuba eMahane Dani phakathi kweSora neEshithawoli. Hallelujah. Amen. Amen bangcwele. Jesus. Izwi likaNkulunkulu lithi lana sihloko ukuzalwa kukaSamson. Hallelujah bangcwele. Amen. Sibona lana uNkulunkulu uza kulo wesifazane. Lithi izwi lenkosi lo wesifazane wayeyinyumba bangcwele. Umuntu ongazalanga umntwana. Kodwa uNkulunkulu chose lo wesifazane oyinyumba ukuthi azobeletha azale uSamson. Masithola ipurpose kaNkulunkulu ngoSamson. Ipurpose was ukuthi uSamson azolwa namaFilisti. Kodwa uNkulunkulu lana umletha umndenini ongenamntwana. Hallelujah bazalwane. Ipurpose kaNkulunkulu ngoSamson was a small purpose ukuthi azonqoba amaFilisti kuphela nje. Hallelujah bazalwane. Amen. uNkulunkulu wenza ke kulo wesifazane wathi uzozala indodana. Le ndodana uyizala izoba ngumNaziri. Amen bangcwele. Uthi ngeke waphuca enunwele ekhanda layo. Amen. Ukuzoba indodana ehlukile kwamanye amadodana ngoba mina ngizobe ngibeka into zami kuyo. Amen bangcwele. Kunamanye abantwana uNkulunkulu abadala behlukile nje. And ayikho into esizoyenza sibaphiwe uNkulunkulu. Amen. Uthi uNkulunkulu ungumNaziri lo Samson. Ngimlethela emhlabeni ukuthi azokwazi ukuqoba amaFilisti. Hallelujah bazalwane. Ngicela siye ku-15. Amen. Ku-16 sekezelwe ke uSamson. Sekunezinto uSamson ezivelayo ngoSamson. Sesithola uSamson manje nangoke sekayothatha unkosikazi. Angithi uyakhula manje uSamson sekayindoda. Sekufike ezingeni lokuthi uSamson manje ayothatha unkosikazi. Hallelujah bazalwane. Sesiyamthola uSamson lana uyothatha unkosikazi. Amen. Hallelujah bazalwane. Siyazi ukuthi bazalwane wonke umntwana ngisho uyakhula usinothile babubhe. Uzofika ezingeni lokuthi athathe unkosikazi. Hallelujah bangcwele. Amen. Kwesisikhathi sizofuna ukuthi athathe unkosikazi uzofuna ukuthi ngabe umthatha kuso lesizwe sethu. Lesi sikuso lesi. Amen bazalwane. Ngiyacabanga le verse engifunayo u14. Hallelujah u14. Ngicela ukufunda lana u14 u3 no4. Amen. Hallelujah. Kahle iqala ku2 le ndaba. Amen. Abazali baka Samson. Lithi umshado kaSamson nemifumbo yakhe. Ngicela uqala ku2. Wakhuphuka wabatshela uyise nonina wathi ngibonile owesifazane ethima wamadodakazi wamaFilisti. Sibona uSamson ubona ini manje? Owesifazane kuphi ethima kumadodakazi wamaFilisti. AmaFilisti lawa alwa namaIsrayeli. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngalokho ngithatheleni yena abe ngumkami. What a surprise. Ngiyacabanga ukuthi nami ngake ngijambe kancane ukuthi hayibo kanjani manje. Hallelujah bazalwane. Uthi ngithatheleni yena abe ngumkami. And siyazi ukuthi lamaFilisti lawa ayi opposition kulamaIsrayeli. uNkulunkulu umlethela ukuthi yena enze njani azonqoba amaFilisti. Hallelujah bazalwane. Uyise nonina
base bethi kuye akekho yini owesifazane phakathi kwamadodakazi abafowenu noma phakathi kwabo bonke abantu bami ukuze uye uthathe umfazi kumaFilisti angasokile na. uSamson wathi kuyise ngithatheleni yena ngokuba uthandekile kimi. Amen bangcwele. Uthi uSamson ngithatheleni yena ngokuba uthandekile kimi. Yena kuye uthandekile. Amen bazalwane. Amen. And this was a purpose kaNkulunkulu ukuthi uthandeke yena lo wamaFilisti. Amen. U4 uthi kepha uyise nonina babengazi ukuthi lokhu kwavela kuJehova ngokuba wayefuna ithuba lokulwa namaFilisti ngaleso sikhathi ayebusa phezulu kaIsrayeli. Amen bangcwele. Ngiyacabanga labazali badidekile bazalwane. Bathi kanjani manje ngoba phela thina sifuna ukuthi uzothatha unkosikazi wesizwe sethu. Akukho nje lapho ongabheka khona. Amen. Kodwa lana lithi lenkosi kufona uthi abazali bebengazi kodwa uNkulunkulu bekenzeni inhloso bazalwane. Kuzezinye izinto uNkulunkulu asifaka kuzo with the aim bangcwele. Kubonakala ngathi this is a negative thing. Kanti uNkulunkulu i-aim yakhe ukuthi before wena uzondlula la uzoyenza lokhu kumele udlule la. Hallelujah bazalwane. Bekufanele ukuthi angene ngalonkosikazi wamaFilisti. Fanele ukuthi angene ngaye azokwazi ukuyowanqoba amaFilisti. Hallelujah bazalwane. Amen. Bekazongena lula ngonkosikazi. Thina sizobheka izinye izinto ngoba sifuna okwethu bazalwane. Sizobheka thina sifuna ukuthi ngabe uthatha unkosikazi la sifuna khona. Kodwa uNkulunkulu umfuna la. Ijeni kaSamson ke le yokuthi ahambe through lo wesifazane azokwazi ukuyonqoba ini amaFilisti. Hallelujah bazalwane. Siya ku16. Amen. Hallelujah. Amen bangcwele. Siyambona nangu Samson ku16. U4 sekathola uDelilah. Amen bangcwele. Hallelujah. Thola uDelilah lana uSamson. uDelilah lithi izwi lana ku5 amakhosi amaFilisti anyukela kuye athi kuye miyenge. Abahluleli chapter 6 verse 5. Chapter 16 verse 5. Amakhosi amaFilisti anyukela kuye athi miyenge ubone ukuthi amandla akhe amakhulu aphi nokuthi singamhlula ngani ukuba simbophe simnqobe siyakukunika kube yilo nalo izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva. Hallelujah bazalwane. Owesifazane ke manje sekasetshenziswa amaFilisti ngoba manje amaFilisti ayabona ukuthi i-weak point in a man owesifazane. Amen bazalwane. Yaqala ensimini yase-Edem na indaba. Amen. I-weak point in a man kwazeka kahle ukuthi kwaba nowesifazane uyokwazi ukuthi athambise lona azokwazi ukuthi asiphe imfihlakalo yokuthi kahle kahle amandla akhe afihlwephi. Hallelujah bazalwane. Thina besifazane bazalwane siphiwa amandla. I don't know ukuthi silekha kuphi lapho sihluleka khona to convince bazalwane. Saphiwa amandla. uNkulunkulu wasipha amandla sukela ensimini yase-Edeni ukuthi thina sinamandla to convince a man. Hallelujah. Amen bazalwane. Sinamandla kulabo baba thina uNkulunkulu asiphe bona. I don't know ukuthi sihamba silekha kuphi bazalwane. Amen bazalwane. uNkulunkulu akakasivula amehlo kamoya ukuthi sikahle kahle silahlekelwa kuphi. Amen bangcwele. Hallelujah. Siyambona nangu uDelilah sebamthembisa konke ukuthi wena mangomthola kahle lo Samson uzositshela ukuthi kahle kahle amandla akhe afihlwe kuphi. Mawuloko wedla lana uyamkhohlisa uSamson, uyamkhohlisa kokuqala, uyamkhohlisa kwesibili, uyamkhohlisa kwesithathu. Uthi uDelilah hayibo kusho ukuthi inhliziyo yakhe ayikho kimi wena. Akumtshela iqiniso lokuthi kahle kahle lamandla akho afihlwephi. Hallelujah bangcwele. Amen. Ngicela sifunde u19 ngoba yinde le ndaba kaSamson. Ngicela sifunde u19. Uthi u19 wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe wabiza umuntu
wakhula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe waqala ukumhlupha amandla akhe amuka kuye lithi izwi lenkosi wahlutha amagodo ayisikhombisa ekhanda lakhe. Ngiyacabanga ukuthi le zinto lezikaSamhloni njoba awumnaziri zime njengedread seziyamagodo. Lithi izwi lenkosi wakhipha 7. That's the number of perfection. Wakhipha 7 kule khanda lakhe. Ngiyacabanga lo ophuca 7 yamagodo u-instructor ubani uDelilah ukuthi wena khipha lamagodo ayi7. Ngiyazi ukuthi masokhiphele 7 nakanjani amandla akhe. This is the number of perfection. Nakanjani amandla akhe uzobuwatholile. Hallelujah bazalwane. Amen bangcwele. Waqala ukumhlupha amandla akhe amuka. Wathi amaFilisti aphezulu kwakho. Sokusho bani? uDelilah uthi amaFilisti aphezulu kwakho Samson. Wavuka ebuthongweni wathi ngiyakuphuma njengezinye ikhathi. Hey bazalwane, wavuka ebuthongweni uSamson wathi ngiyophuma njengezinye ikhathi. Hallelujah bazalwane. Amen bangcwele. Kukhona lapho sisitshela khona esithi siyophuma njengezinye ikhathi. Hallelujah bangcwele. Kunezinto esizenzayo sicabanga ukuthi hayi namhlanje ngiyophuma njengezinye ikhathi. Ulela ngithi bazalwane usebuthongweni makavuka uyazi ukuthi mina amandla ami nginawo. Ngizovuka mina bese ngisebenzisa the power that I have. Kanti akazi ukuthi amandla akhe sewephuciwe. Uthi ngizovuka ngazo zonke njengezinye ikhathi. Ngijwayele ngosimini ukuzivukela. Ngijwayele ukuzenzela. Hallelujah. Ngijwayele ukuyezonweni ngibuye. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu kuphakamiseke. Amen bazalwane. Ngijwayele ukuthi ngihambe ngiyokwenza konke. Ngibuye ngizothi uJesu inkosi. Bese kuyenzeka. Hey bangcwele. Nabu ubungozi. Lithi izwenkosi akazi ukuthi amandla wasekho ngalesi sikhathi. Kunezinto esihamba sizijwayela abazalwane, esihamba sizenza ucabanga ukuthi uNkulunkulu umngani, ucabanga ukuthi uNkulunkulu akazi akaboni. Hallelujah. Lithi ukuthi uSamson ngijwayele ukuthi mina nakanjani ngizovuka. Yebo nawe wafikile amaFilisti angisabi lutho. Ngizophakama njengazo zonke izikhathi. Bazalwane sijwayele ukuthi sihamba senza izinto, sihamba siyohleba, siyabuya sizoma sizothi uyinkosi. Sihamba siyohleba sizobuya sithi singene emthandazweni. What kind of the prayer is that bangcwele? Sihamba siyoyenza konke, sizobuya sizongena emthandazweni. Hallelujah. Yebo siwajwayela amagama khona wokuthandaza, kepha the spirit of God. Amen bangcwele. Sihamba senza izinto bese sithi hayi ngijwayele ukuphakama. Amen. And sikhona isikhathi athi umuntu uvela ujwayele ukuphakama vele kuphakameke. Kanti the time will come lapho uNkulunkulu athi not this time. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe. Wabiza umuntu. Waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe. Waqala ukumhlupha amandla akhe. Wathi amaFilisti aphezulu kwakho Samson. Wavuka ebuthongweni uSamson. Wathi ngiyakuphuma njengezinye ikhathi ngizithintithe. Kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Hallelujah bazalwane. Ayazi yabanzimanyana bangcwele. Yazi yalumela. Iyalumela. Wayengazi uSamson ukuthi uJehova amandla akhe wayesewathathile amphuce wona. Amen bazalwane. uSamson lana wayenamandla physical. And amandla lawo aphuciwe physical. Acabanga ukuthi naye ngizovuka. Ngiyazi ukuthi mina ngizowanqoba lamaFilisti. Kodwa uNkulunkulu uyayithatha into yakhe bazalwane. Ungaboni ukuthi ithatha usale sisibalisa sizwe ukuthi usisibalisa uyahlabelela. Kodwa mawuthi uyalalelisisa uzwe kahle ukuthi khona lento engasekho lana. Uzwe kahle ukuthi khona lokho okuselele engasekho. Uyakufuna bazalwane lokho kodwa akusekho. Amen bangcwele.
namhlanje uNkulunkulu uthi noma ngabe whatever uNkulunkulu ayitshale kuwe akuphile, whatever gift that you have bazalwane, you maintain it through prayer. Bangcwele awuhambi with the gift, awugijimi ngegift yakho knowing that ukuthi I will still come, ngizokwazi ukuma ngishumayele ngoba ngiyakwazi ukushumayela. Amen bazalwane. uNkulunkulu akahambi ngegift, kepha uNkulunkulu ufuna the spirit of God that will lead you wherever you go. Umoya kaNkulunkulu uyozokwazi ukuhambisa. Amen bazalwane. Wathi uSamson bekacabanga ukuthi yena amandla akhe asazomsebenzela nangalesi sikhathi, kanti uNkulunkulu uyayithatha into yakhe ugijime. Uthola abazalwane sebegijime years and years with the gift. Sekahamba le dala uNkulunkulu wasuka kuye. Lithi lenkosi, he was not even aware ukuthi uNkulunkulu usukile kuye. Amen bazalwane. Kusemkhulekweni wami ukuthi siseyinsukwini zogcina bazalwane, singabi khona endlini kaNkulunkulu mahala bangcwele, singabi khona endlini kaNkulunkulu mahala. Sithi noma sesiphucula izinto singabuyeli eJerusalema siyohlalela isithembiso, ngoba kwesisikhathi uyazi ukuthi amandla ami ngiphuciwe lana, angisenawo amandla manje. Uyabuyela kuNkulunkulu uyohlalela isithembiso sikaMoya oNgcwele. uNkulunkulu othembekile bazalwane, singeke sayifihla kuye bazalwane. uNkulunkulu ufuna ibandla elizohloba ngobungcwele okuyilinene eliphakathi bazalwane. uNkulunkulu udinga the inner person, whether siyaphakama, whether siyahlabelela, whether siyadumisa, siyakhuleka, siyavela in public, kodwa uNkulunkulu ufuna the inner person bangcwele. uNkulunkulu ufuna umuntu ozokwazi ukuyihlola noma sekalahlekile, ozokwazi ukubuyela eJerusalema ayohlalela isithembiso sikaMoya oNgcwele lapho sekalahlekelwe yinto yakhe bazalwane. Noma kunini iyabuya inkosi yethu Jesu izolanda ibandla. uNkulunkulu udinga abayohloba ngelineni eliqolekile. Haleluya. Yebo kuhle ukumkhonza, yebo kuhle ukuhlanganyela bazalwane, kepha what a waste of time. Tholakala uhlanganyele kodwa ugcwele izindaba, tholakala uhlanganyele kodwa ugcwele amanga, ugcwele inzondo. Hayibo, Moya oNgcwele angasabi nendawo yokuhlala, ugcwele amagugu. Hayi bazalwane, uNkulunkulu ufuna abayophenduka, baphendukele kuye, bese kuye. Haleluya bazalwane. Eyinsukwini lezi esiphila kuzo, eyinsukwini zogcina bazalwane, siseyinsukwini zogcina lana. Ngiyacabanga ukuthi isikhathi sokudlala isonto siyaphela. Ake sibuyeleni kuNkulunkulu bazalwane, ngoba at any time anything can happen. Ayibalwa iminyaka lana, ayibalwa iminyaka. Umuntu angasindisa izolo ahambe kahle athola umqhele. Sengihamba iminyaka engaka ngisindisiwe. What a waste of time. Ngisesenabazalwane engibabheka ngamanye amehlo endlini kaNkulunkulu. Sesenabazalwane abangi-entertainayo, abanye abangi-entertain. Sesenabazalwane engibathandayo, abanye angibathandi. Haleluya bazalwane. Phazamisa uhlelo lukaNkulunkulu, phazamisa umsebenzi kaNkulunkulu, melana nawo ngoba kunalabo abangangijabulisi mina. Hayi bazalwane, injongo yethu kuyekhaya asipheleli lana bazalwane. Ipurpose yethu ukuthi singelilanga nathi siyongena siyombona uNkulunkulu. Ake senzeni kahle bazalwane. Amen. Ngoba amandla ayaphuqwa lapha ekulaleni ebuthongweni, siyalala bazalwane. Kunezinto ezitshontshwayo silele, kunezinto isithe siyitshontshayo silele bazalwane. Amen bangcwele. Abanye they don't even realize ukuthi kahle kahle amandla akhe awasekho. Amen bazalwane. Uyovuka hey baya attenda futhi bazalwane laba balahlekelwa namandla endleleni. Ugijima ngamandla, uyagijima, akasaziningi nesikhathi sokuyohlala ahlale nje azifune ukuthi ingabe uNkulunkulu ngisahamba khona na, ingabe ngisahamba kuso lesiporo na ongibizele kuso bangcwele. Amen. Kuyafuneka ngelinye ilanga bangcwele ukuthi ukuhlala uthi uNkulunkulu ake namhlanje ngike ngihlole, ake ngisibheke ukuthi ingabe ngisagijima khona kuleleni engibizelwe kuyo. Amen bazalwane.
inhliziyo yami isekutheni bazalwane namhlanje uNkulunkulu sekaphucile waphuca amagoda ayisikhombisa kuSamsoni lapha amandla kaSamsoni ayehleli khona namhlanje uNkulunkulu akasize thina bazalwane ngoba asikwazi ukuyifihla kuye singayifihla ebantwini senze izinto ngokwethu bazalwane kepha kuNkulunkulu singeke sakwazi ukuyifihla amandla masathathiwa aphuciwe futhi sibonga uNkulunkulu osipha ithuba lokubuyela uthi hlalani eJerusalema nihlalele isithembiso sikaMoya oNgcwele namanje usesenokubuyela uthi uNkulunkulu ngizohlala kuwe ngizohlalela isithembiso manje ngizohlalela lokungithembise kona cela ubuyisa amandla ami uNkulunkulu ngicela ungibisele izinto eziwile ngobude bendlela ngoba sihamba silahlekelwa izinto uNkulunkulu azibeke kithi ngenxa yodumo lwabantu ngenxa yokufuna udumo bazalwane ngenxa yokufuna izinto esingazinikwanga zona haleluya kunezinto uNkulunkulu angasinikanga zona kodwa sizithola siyifuna mawufuna lezo onganikwanga zona ulahlekelwa yilezo nikwe zona haleluya bangcwele siyambonga uNkulunkulu usenhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu asize iloyo naloyo othi makangene endlini kaNkulunkulu akwazi ukulonda izwi lakhe amen bangcwele zama ukulonda izwi likaNkulunkulu ngoba baningi abantu basindisiwe la ngaphandle bazalwane baningi abantu bayakholwa kodwa mase kumele baphile izwi likaNkulunkulu abakwazi ukuliphila siyakwazi ukulikhuluma kodwa makumele siliphile sihluleke ukuliphila bazalwane sihluleke ukuliphila izwi likaNkulunkulu kodwa ukulikhuluma what an easy thing to do uNkulunkulu akasize bangcwele siliphile bezwi silikhuluma bese siyaliphila bazalwane kumnandi ukuhamba yebo ngingasho ukuthi ngisindisiwe what an important thing ukuthi abantu babhekwe ukuhamba kwami yebo ukukhuluma kuyakhulumeka bayakhuluma abantu emasontweni futhi kulensuku bazalwane sesikhuluma ngokufana wonke amasonto kusindisiwe bamemeza uJesu bafunda izwi linjalo kodwa futhi ukwazi ukuhlola imimoya bese uyakwazi ukuthi okay lo akusiyo kaNkulunkulu yebo bayalikhuluma yona yilo kodwa futhi ukwazi ukuthi sewulikhulumile wena ake bese uyaliphila hayi bazalwane ake siphileni uyabuya uJesu kolanda ibandla ake siphile izwi likaNkulunkulu kulensuku uphile bazalwane noma ngabe isimo sesiphambana nawe phila izwi likaNkulunkulu uyabona waphila izwi likaNkulunkulu uyothola ukuthula nalabo abanganakuthula nawe wena ngoba wenzani uphila izwi likaNkulunkulu haleluya siyabonga abangcwele